stvar, postoji podatak da godišnje oko 5 miliona ljudi umre od nekih bolesti koji su vezane za pušenje i ako se ovako nastavi, 2030. godine oko 10 miliona ljudi će umreti od bolesti koji su vezane, čiji faktor rizika pušenja. Kakva je situacija u Srbiji? U Srbiji postoje podaci da 1/3 odraslog stanovništva puši, da godišnje umre oko 16.000 ljudi od kardiovaskularnih, respiratornih, karcinomalignih bolesti, a sve u svom faktoru rizika imaju pušenje. Godišnje se oko 4.300 osoba registruje da imaju karcinom pluća u našoj zemlji. Tako da su to sve podaci koji govore koja je štetnost cigareta i da mi trebamo maksimalnu pažnju tome pokloniti. Dalje podatak govori da 75% tih ljudi koji puše počinje da puše između 13. i 17. godine, a da 25% počinje kasnije, posle 17. godine. Šta nam to daje? Da nam daje jedan signal ili znak jasan da mi posebnu pažnju moramo da posvetimo deci u tom uzrastu i da tu prvo porodica, zatim društvo, lokalna zajednica, država u celini treba da posebno usmeri svoju pažnju na tu populaciju. Razlozi zbog čega deca u tom periodu najviše puše, rađene su ankete i pokazalo se da su to u suštini dokazivanje, naravno tu i radozalnost i zato što je zabranjeno i sve, ali dokazivanje je prvo i drugo dosada. Sada, kako mi da motivišemo te mlade ljude da se ne dokazuju cigaretama i tim stvarima, nego da ih motivišemo, ne mogu svi da budu odlični đaci, nisu svi fizički lepi, šarmantni, ali svako ima neki svoj potencijal. Trebamo im omogućiti da kroz sport, veliki broj disciplina postoji, da na taj način sebe iskažu. Zatim kroz kulturu mogu, pevanje, sviranje, slikarstvo, sve. Neko mora naći sebi svoj put i da se na taj način dokaže da vredi i da zaslužuje pažnju, a ne tako što će pušiti cigarete.